Nĩarũmĩrĩri ateti gavana Kimani Wamatangi magĩthima icoka na mũmbunge wa Thika Alice Ng'ang'a kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Igania mwena wa Gatũndũ ya rũgongo kũrĩa kuma na igongona rĩa kanitha wa AIPC na rĩrĩa rĩgũkinyĩtio nĩ mũtongoria wa bũrũri William Ruto. Arũmĩrĩri atongoria erĩ makĩonekana kũng'ethanĩra na kũgagaia igongona rĩa kanitha magĩthima na icoka kĩng'ang'a-inĩ na mbere ya mũthamaki. Roho ndio hiyo. Roho ndio hiyo. Mũmbunge Alice Ng'ang'a ũrĩa woire kamero arĩ wa mbere akiuga nĩ harĩirie gũtunyũkithia gavana Wamatangi matamu ma wathani mĩario yake ĩgĩtumũra mbugĩrĩrio makĩria. Sisi tuko na raha siku ya leo kwa sababu mimi hivi karibuni nitakuwa mdosi wa hapa Kiambu. Mwena-inĩ wake Wamatangi wa kamero hiyo gũcokeria Alice akiuga atige kwĩrwo mũrũthi gũkoma ti gũkua na ihinda rĩkinye nĩmegũitanĩra kĩharo matuithanio nĩ mũingĩ. Sisi wana Kiambu tulisema mambo ya siasa, wakati huu hatutapiga siasa. Wacha tufanyie watu wetu kazi. Tukifanya kazi, siasa inakuja mwaka wa 2027 na tutakuwa tayari, Your Excellency. Saa zingine unajua simba akitulia anaonekana kama ni paka vile walivyosema, Your Excellency. Mimi ndio sitting governor wa kaunti ya Kiambu. Mimi ndio governor to be wa Kiambu. Don't be in doubt in your mind. President Ruto ũrĩa kwĩroragĩra gĩcanjama gĩkĩ orĩtie atongoria a Kiambu kũnyitana na kũhĩmbĩria ũthii wa na mbere mĩario ĩrĩa ĩnyitĩtwo mbaru nĩ maminista Alice Wahome na William Kabogo arĩa makomithirie njuganĩrĩrio ĩyo. Uchaguzi ya Januari si ya governor, ni ya chama ya UDA. So tulizeni boli kidogo, bado ya governor itakuja baadaye. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? So mjipange na uchaguzi wa UDA kwanza, alafu hiyo ingine kila mtu achaguliwe kulingana na ile kazi amefanya. Mimi nataka niombe utusamehe kwa tabia hiyo unaona hapa, kwa sababu sisi saa ingine upenda siasa sana watu ya Kiambu, na kanisa mtusamehe. Yangu mimi nasema wale wanatuambia ati tungoje miaka miwili ati watakuja kutuonyesha barabara na hawana mpango, wanasema watakuja kutueleza. Oho Ruto nĩakomithirie mwena wa mũng'ethanĩro nĩ kĩrĩugĩte nĩ kũhenia mũingĩ akiuga matirĩ na mũbango wa gũcenjia ũthii wa bũrũri amuona kwao nĩ maremirwo gũkinyia tabarĩra cia bata. Hakuna mtu atachaguliwa hivi hivi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye ni hodari na matusi. Hakuna mtu atachaguliwa kwa sababu yeye anajua sana ati kupiganisha watu. Hapana. Tunataka tuunganishe wananchi wa taifa letu la Kenya. Atongoria angĩ megũkinyĩtie hamwe na Wanu wa Mũratha, Kimani wa Icũng'wa, Maina Karobia na Kogi Investor, Njũgũna Kawajiko hamwe na angĩ magĩtetera thirikari makiuga nĩonanĩtie wendo wa gũkinyĩria mũingĩ tabarĩra cia bata. Mheshimiwa Rais, katika mpango yako ya kufanya Kenya Singapore, Kiambu will be the headquarter of that Singapore, because jana wakati wa mashujaa wa Jamhuri ulituambia unatuletea expressway kutoka pale museum ifike Thika. Tumpigie makofi. And I like your spirit of ignoring the noise makers. Na umefocus na kuendelea kufanya kazi ambayo ulichaguliwa na wananchi wa taifa hili la Kenya. Your Excellency, tumeambiwa mambo ya imani. I have strong faith that going forward with the kind of transformation you are doing in our country, I have strong faith that we are going to do a 2-term. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbugua.